May kayon padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Iyaradi mo na yan. Iyaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras, 1:35 na. Good afternoon. Naimbag nga malam. Gawi-gawi sa imasdam. Agyo-agyod. Maptang dyan masyom son si kitidyo namin. At ito pa mula yung KRNC, Kaze Radio, Ka-TV, Peter Umawawang Wasing para sa ating PA Baguio sa Malasakit sa Baguio. At siyempre, kasama ko ang aking kapartner tuwing Friday. Wala pong iba. Diyan nataraki ni Joseph Zambrano. Naimbag nga malam, partner. Naimbag nga malam, partner. Kunadang karod, thank God, it's Friday. Yun. Tatanga 1:30 manan. Naimbag nga malam, kilikalagi ti amin nga agbuy-buya, dumdum nga dito PIA Baguio sa Malasakit sa Baguio, ka Peter Wasing. Nagmayat, live tayo dito Z Radio, the same time, RNG, tapos napapanood sa Mountain View. Tapos Napapanood sa Tirad Pass sa Ilocosur. Oh, naimbag nga malam yung amin dito, kakailian tayo, specialty bisita tayo itata. Also, TPIA Baguio. Yon. Live. At syempre, napapanood sa Facebook at YouTube. Yan, Facebook at YouTube ni Kap Peter Wasing. Last Friday, partner, ang ating guest naman, Mayor ng Bugyas. Oo. Ni Mayor Tindaan. Ruben Tindaan. Oh, tata si Kanti mangi-introduce no sino dyan ay surprise nga yung bagang mga guest tayo. Yes, napadayawan tayo. Nagkanda tayo iti oras manan, iti former mayor ti Baguio City. Former congressman iti Baguio City. Former vice mayor ba? Former vice mayor kan councilor. Oo. Nagsurvey kada tayo apo dito Baguio City kan intero nga Cordillera. Kan siyempre intero nga Pilipinas tayo pagkaka-congressman na. Yon. Kat inimbitaran tayo tatata isuna ti number 1 nga advocate iti autonomy kat 34 years na gaya man na po kat ni. Kasano nga tayo future iti Cordillera Administrative Region, dawatan tayo man iti Kablao mat. Dito guest tayo itata ni Attorney Mauricio G. Domogan, former mayor con former congressman. Apo, salamat kada kayo makapailiw. Anong mailiw king kamot lang. Limbag nga malumya po. Agyaman akmayat kabsat nga Joseph kan Peter iti gundaway nga panang imbitaryo to'y numutoy biyang. So nga iti daytoy nga gundaway, iyarikap ko kan ipadanon ko kada kayo, patpat gen nga dumdumngag kan agbuybuya, iti Z Radio, RNG Luzon, Mountain View, kan Tirad Pass, view da kayo nga kakabsat, kan gagayem ta Ilocosur, patpat gen mi nga Cordillerans, kan umilit intiro nga Cordillera, naimbag nga aldaw kun malemtay amin. Yan. Na-miss ko di dyan. Iya niya di. Iya recap ko. Iti nabara. Kablao ko kada kayo. Iti makapailiw ka di. Apo Mauricio Domagan. Okay, at partner, para sa ating mga listeners naman, kung kayo po ay may itatanong sa ating former mayor, text po lamang yan so 0999-3070-649. At sa ating mga viewers, comment lamang po sa ating comment section para basahin namin dito ni Sir Joseph. Alright. Sige.
partner. Idi simula ka kiti PIA na irugi da ito'y kan Apo Mayor Attorney Dumogan. Claymore for Autonomy. Dati 1987 na create na ito'y dado mga line agencies niya po. Kat 34 years nan kat ni. Dan ag 60 akat dandanak nga retire kasano nga tati estado tayo Apo. Kasi kakat may isang advocate na pigsa nga mangiturtulong nga agkaroon tayo lata iti autonomiya dito'y Cordillera nakasaad ijay constitution tayo. Attorney Maurice Dumogan, sir. Ti estado tayo tata. Hantay ko mga give up. Okay. Umuna nga mamin, di pa mo't na amendar Section 15, Article 10 of the 1987 Constitution. Nga mangit-itid kada tayo Cordilleras ken Mindanao iti gundaway nga autonomiya. Natungpal ijay Muslim Mindanao datay laeng iti saan. Iso nga itultuloy tay kuma problema iti kalabas hanga maawatan dagiti adu nga kakailyan anya aya gamin daytoy autonomiya nga kun kunayo nga masapol nga magunudan tayo ngam sakbay nga song batak di jay nga sa ludsod ikakman iti historical background. Sige, sir. No malagip tayo may maysa nga probinsya tintiro nga montanyosa. Okay. Cordillera. That was known as the Old Mountain Province. Gapuno may maysa nga probinsya ti representation namot iti national government, natural may maysa. Iti bingay na iti income. Akit natural may maysa. Iso nga nabaybayan iti development ti talagang luglugar ti Cordillera ata di nga ron mo ti sitwasyon na. Alright? Nang rugi iti dijayan nga adda dagiti apo ken amatayo nga mangisaksakad iti kuma dakdakkel pay. Ono in short panag-autonomiya tayo dakdakkel kuma iti maited kada tayo nga bilag nga mga ipataray iti kabukbukudan tayo nga region mang ipreserba iti talaga nga kultura tayo nga rumbeng nga ipreserba mang protektar ti ancestral land tayo kastamot mang develop iti natural resources tayo nga dagiti adu nga powers of the national government nga aramidin da dijay ma-decentralize ta ma-devolve kada tayo. Ngam ka-important yan, ma-devolve kumamot da dijay pundo. So nga, gapo iti dito nga clamor, agyaman tayo kadagay muna nga nangidadaulo, rimuar dedek makunkuna nga division law. Is no anak Malilaw Republic Act 1695. Anya daytoy division law. Daytoy dijay linted nga naipasa idi 1966. Nga nang pabalin nga dijay may maysa nga probinsya. Old Mountain Province had been divided into 4 independent provinces nga Benguet kanayon na ti Baguio at that time. And then Ifugao, Kalinga in Apayao, may sadeta idi. Ken di buntok idi isot ng Mintinar ijay Mountain Province. Then idi kas di tinapasamak, di jay representation to the national government, ijay may sa nagbalin nga upat. Di pagsiyatan tayo di jay. Di bingay tayo di national government, iti income kan revenue, imbis nga may sa, nagbalin nga upat. So nga, dakal ti sayata na kan naggundawaya na. So nga, pimmigsa iti clamor for
autonomiya. Diya gana adapay dagiti natnatay, maipanggap iti dayta, ang gana di manon di napurmapay ket de Cordillera People's Liberation Army, ket naaramid di Mount Dat sa sipat on agreement nga ni President Aquino kun ni General Ramos din at the time ti pirma nga inkarida nga tumulong da iti pananggunod iti Cordillera iti autonomiya. Right? In fairness to President Cory Aquino, idi maarami dito yung 1987 Constitution, piman, digiti 50 nga commissioners that crafted the 1987 Constitution in kabildan, idi Section 15, Article 10, di dayta nga Constitution, ti provision nga mangited ket di taga Cordilleras ken Muslim Mindanao iti gundaway nga panag-autonomiya. Alright. Ket haan nga dagos nga maala deta. Again, iso deto iti pagpasalamatan tayo siya akit kadakkelan nga ditay ko mamalipatan ka ni President Cory Aquino when she was then exercising under revolutionary government, executive and legislative powers, impasana daytoy EO Toto Zero. Nga iso ti celebraran tayo into no 15 iti 34th year anniversary na. No next week. Anya daytoy. Daytoy ti EO nga lintag nga nang bangon iti special region of the Cordilleras. Gapuno, idi ag martial law 1972, ti umunang nga dekreto nga impasa ni Apo President Marcos. Presidential Decree number 1. Anya daytoy, ti panaka-organize iti po probinsya, siyudad, iti regions. Ngem, hantayumot nga nainayon. Iso nga idi na-organize na jay, Mountain Province, Benguet, Baguio, and Abra, Party ti Region 1. Ifugao, Kalingay na Payaw, Party ti Region 2. Iti kasdya nga Chimpo, Malagipyo, da kami nga naabutak ag bisbistak, idi engka idi Region 1, konsen mo laeng iti DENR, konsen mo iti Civil Service Commission, no makitam ti tattao ijay opisina ti DENR, Regional Office San Fernando nga agpapaid nga nakalinya. Taga Bagyo ken Benguet dagitada nga mapudpudutan ijay. Alright. Iso nga inpasani Apo Aquino day EO Toto Zero. Now, importante patgak nga dumdumngeg kada kami tatanga malem. Anya dagiti talo nga importante nga panggap na uno functions na daytoy EO Toto Zero. Number 1, may isutim ng ted kada tayo nga Cordillerans to govern our own region. Okay? Number 2, to accelerate the socio-economic development of all the units in the region. Number 3, to prepare our region into an autonomous status. Dahita ti talo nga panggap na dayta. Ibagak daytoy tatigapuna. Amin nga regional line agencies adada dito yan. Santay nga mapande Region 1, Region 2, ada ide kabukbukudan tayo nga. Region. Kedak din makil manen iti talaga nga bintahin na. Ata malaksik de jay bingay de jay po probinsya. Ada jay line agencies nga ada sarili da nga budget. Nga ti pakausaran na laeng development of the Cordilleras. Dakil nga banag di jay. Alright.
Kunak manunda ito, tatiga po na. Matanda anak idi 2005. Idi agkangkanda kami ti information dissemination. Kita ti survey. Ibinasyon ko lang dito ya. Department of Agrarian Reform Regional Office. Si 20% kadakwada ti against autonomy. BIR at that time. 60% nga against dati autonomy. I was invited ijay Agrarian Reform Regional Office. Talaga nga against that, di kad ko na ala kakabsat ko. Sa lodsodan nyo kadit bagiyo. Apay nga da kayo toy. Why? Why are you here? Tingko ko na. Ada kayo toy because of the creation of your own regional office. Apay nga da data? Because of EO Toto Zero. Anya nga iti function mo? Under EO Toto Zero, you read number 3. To prepare the region into an autonomous status. Iso nga sika against ka, you are committing insubordination. Get out from here. Yeah, the kick to da, which I also shared with the BIR. I am happy, not only me, ado, degay kakadwak, ta inot-inot malawlawagan, dagiti tao. Kasjay data iso nga, sayang laeng ta. Alright? Numalagip tayo. Idipi man ni Cory Aquino, pinorma na de Regional Consultative Commission. Anya panggap na di jay. Tim mangidrap iti autonomy law nga kuma isot mangsakop kada tayo. Ngem daksanggasat tadi jay drop iti Regional Consultative Commission idinapan ide Kongreso halos intraminti nga sinukatan ti Kongreso. Iso nga idi sumobli kada tayo de jay Republic Act 6766. Awanin, uray to pa dagay members of the Regional Consultative Commission. Ado dagiti kimuntra. Handa nga sinuportaran kat history will tell us all that during the plebiscite January of 1990, only the province of Ifugao ratified that law. Maikadwa, the Republic Act 8438 nga naipasa, napirmaan i December 31, 1997. I was a co-chairman of the drafting committee di jay. Ngam ti target timetable tayo, importante kakabsat ti timetable kuma. Ti timetable idi October 1997 kuma, may pasada diay nga lintag. Tapno adagondaway nga conduct information dissemination campaign ti November, at least December, part of January ta. The following year was a national and local election, 1998. Is daksanggasat, the timetable was not fulfilled because Republic Act 8438 was signed by President Ramos Plaza, Baguio City, December 31, 1997. Iso nga, mairugi iti information dissemination ti January, mangrugi met ti campaign iti national positions, awanen ti dumdumag kunsikan kumpanya ti kwa. In short, only the province of Apayao ratified the second autonomy law. Kasjay tinapasamak historical background na data. Nya. Ket anya gamin aya ti kaya tayo nga gunuden nag-autonomiya tayo. Ta simple nga sa lodsod kakabsat kun gagayam nga taga Cordillera. Uray siya no awan ti mainayon nga pagsiyaata na, benepisyo na, apay nga mapanak agrigrigat na nga agkungkuna nga ag-autonomiya tayo.
masapol nga rod. Iso nga, aminek nga datao tinang i-establisar iti 5 nga elemento nga masapol nga iti panakaaramid na iti lintag nga autonomy law matungpal dagiti da 5 tapno sigurado nga it is an improvement of our present situation. Anya dagiti da 5. Number 1, may kantayo iti regional autonomous government nga addaan legal personality that gives us the authority for self-governance to manage our own natural resources, preserve our culture and tradition, protect our ancestral lands, then with greater share from the national government that will cause the devolution of the powers of national government to the regional government, and for us to pursue sustainable development. In relation to our vision, anya gaman vision tayo to achieve autonomy. The vision tayo, kunana, we, the people of the Cordilleras, proud of our own culture and heritage, rooted with spirituality, shall have truly an autonomous region with united, informed, or enlightened and empowered citizenry who shall pursue sustainable development where responsibilities and benefits are equitably shared by all. Diyan mo mission tayo. Alright, ay vision tayo. Anya nga mission tayo. What is our mission? Our mission is the autonomous government of the Cordilleras is a legal primary institution which unify and coordinate all efforts towards the development of our region as there are 9. 1. A bastion of indigenous culture and heritage. 2. A champion of local governance. 3. Number 3, physically integrated and accessible. 4. Water cradle. 5. Family-oriented ecotourism destination. 6. Major energy producer. 7. Prime educational center. 8. Food basket. 9. Agri and light industry producer, which improves the quality of life for the people of the Cordilleras. Dagamin TV, vision kan mission tayo. Alright, number 2, nga elemento. There shall be no diminution of existing benefits. Kaya't nga saon, uray no ag-autonomiya tayo, di agdama nga awaten tayo tata nga benepisyo. Di agdama nga we are exercising as local government units our powers. Awanti may cut. Example, anyaya, ti kadakalan nga awaten tayo tata from the national government nga benepisyo. Internal revenue allotment. Just to give an idea, pakawanandak tati pagbasbasarak, 2017, tawanak mag-gobernon. Okay? If my memory serves me right, in 2017, how much was the total internal revenue of the provinces, cities in the Cordilleras? 14.9 billion. Which simply means, uray no ag-autonomiya tayo, ituloy tayong awatin di jay. Tagamin, importante unay. To go deeper, I'll cite you an example.
province of Benguet. Amuyo, manuti internal revenue allotment di province of Benguet. Dengdenggan di kakabsat nga taga Benguet. 2017, 900 plus million. Manuti budget ti Benguet. 2017, kurang nga 1.2 billion. Anya kayat na nga sawan. What does this mean? It simply means nga tinakolekta lang ti Benguet from the local sources less than 200 million. No inikat mo di 900 plus million, natay ti Benguet. That's the importance of that one. Go to the province of Ifugao. Manuti ira ti, I should say Apayao. Manuti ira da 2017. 800 million. Manuti budget da 802 million. Negative. Kaya't na nga saon, 2 million laeng tinakolektada from local sources. Inikat mo di 800, natay. Yay. So nga may cut di jay. Now, we go to the line agencies. Included jay, no diminution of existing benefits. Manuti budget iti line agencies nga kababasitan among all the regions entire the country in 2017. Amuyo? 29 billion pesos. Iso nga, under this element, we do not like that to be removed from us. Ito'y lang Cordillera pa ko sa rana di jay. 29 billion. Uray nag-autonomiya tayo, we should continue receiving that. Yay. Nga to, by the line agencies. As jay, iso nga, hantay nga kayat nga maabulis ti line agencies, they will be partially devolved to the autonomous government. Nga dahito iti diferensya tayo with Mindanao because the umuna nga autonomiya ti Mindanao inabulis dati line agencies maragragsakan data ay agpaiso isu dati mangipataray ti kabukbukuran da nga region ti pagdaksan na isu nga palpa inabulis da lamsam budget laeng tinamait itid kadakwada nga tinawan. Di da magkinuwinta no mano de budget ti line agencies saan nga naitid kadakwada. In short, naitid kadakwada ti responsibilidad saan nga naitid di kwarta that will implement those functions and responsibilities. Iso nga pimalpak, iso nga binaliwan da manin. At diay, iso nga diay. Number 3, nga rod, manin. Number 3, nga elemento na. All the national line agencies, officials, and employees will continue to be nationally paid. Or partially devolved to the region, they will continue to be nationally paid. They have their own separate budget. As jay. And then, number 4. No kitang tayo manan, why? Apay, nga in the 1987 Constitution, Section 15, Article 10, datay lang nga taga-Cordillera ken Mindanao, may kantigundaway nga autonomiya. Apay nga dangay na yung tidado mga rehiyon. Which was the question of a lot of congressmen. I was in the committee explaining to them, when tatiga po na, amin ng national government nga nabaybay anti-development ti Cordillera ken Mindanao. Ti legal justification tapno may kanda iti dakdakkel nga attention ken bingay ag-autonomiya da. Ala, with this as the purpose, element number 4, masapol nga rod nga kunatayo national government, mangted ka iti subsidy, tapno matungpal jay elemento letter B ijay I-0 nga ma-accelerate the socio-economic development of all the units in the Cordilleras. Nga iti proposal tayo ket proposal tayo 10 billion per year for the first 5 years. And then
For the next 5 years, 5 billion per year. In short, in 10 years, 75 billion. The national government. I am happy because the different bills that had been filed, consistent pareho. Ada amin da jay subsidy nga di nga amount. Ngam, na ikabil manen ide bill, kas ano nga mabingbingay da ito. Tapno, it cannot be the subject of abuse, caprices of who will be the regional governor officials. Kas ano nga ron nga mabingay, da ito itibingay na. 20% will go to the autonomous government. Okay? 6% will be trust fund. What is this trust fund for? Dito trust fund, maikabil idya tapno adagbalin nga component cities from the existing municipalities ada pangalan tayo itit tayo nga bingay da. So, nabati ti 74%. Han? Ata 20% plus 6, 74 rin tinabati. The 74% will be divided as follows. 23% of the 74% bingayon nga pari-pariho ti provinces in the highly urbanized city. Diay. So nga hating kapatid, divided by 7. Ta. 6 nga provinces plus highly urbanized city, 1, 7. 2% of the 74% will be the share of the component city of Tabok. Alright. 35% of the 74% bingayon nga pari-pariho all the municipalities in the entire Cordilleras. Tapno awanti ang Maykan. And then the remaining 40% to complete this 74% on 100% will be divided equally by all the barangays entire the Cordilleras. Ngam dayto nga kwarta geared for priority infrastructure development. Tapno makakatch up tayo with the other region. Alright. Malaksik pala dayta. Dawdawatin tayo, tibingay tayo from the revenues also being collected by the national government. Ngay jay original proposal, nga uray ti agda mga bill tata, there are 10 taxes nga kolektaan ti national government. Ada ti share tayo per each of the taxes ngam. Ti siyak opinion ko, suggestion ko piman, nga been seeing this, we follow the jay autonomy law ti Mindanao. Tapno ma simplify, ijay Mindanao, inkabil na nga 5% of the net gross income of government 2 years before the effectivity of the autonomy law will be block grant to Mindanao, which is yearly appropriated. So nga ko na, uray ibaba tayo di jay, 3% of all the revenue collections of government 2 years from the effectivity of the autonomy law shall be block grant also to the Cordilleras. Apay, nga kaya tayo nga uray maibababasit. Yes, because minintinar tayo ti line agencies, they have their own budget. Hantang mat nga makasayan, unlike in Muslim Mindanao nga awanon ti line agencies da. So nga, kasjay. And then element number 5, to ensure that the financial stability programs and development shall be sustainable for the continuing existence of the autonomous government. Iso nga, adadya na inayon idyay nga budget, more or less 3 billion. 2.5 billion will be the budget for the development of the regional center. So pag-upisa na anti-autonomous government, ito nakakabil, na i-distribute na dyan. Now,
anya dagiti powers. Nga itata, hantay yung nga aramidin. All centralized to the national government, nga masapol nga. Nag-autonomiya tayo, akit itida kada tayo. Anya ti diferensya ng tatakano apo 35% apo nga kwa ti text na di jag dangdangag ni Anthony Cachero kunana nagmayat tay nexplikaryo karkaro nga si kami nga bing kat hami nga unay nga amo dati autonomy kan administrative. So anya ti diferensya na kano tatanti autonomy kan administrative. Well, the diferensya na barok. Iti administrative region were equally treated with the other administrative region of the country. Oo. Ngam na ag-autonomiya tayo, mabalin nga uray no dakdakkel ti maala tayo, mabalin gapuno autonomiya tayo. Which is not possible in an administrative region. You will be equally treated with the other administrative region. Second, the administrative region, awan ti legal personality na. Whereas, the autonomous region, the mission tayo, it's a legal primary institution that has the authority to secure loan, to contract development and everything. The legal personality na. An administrative region, awan. Okay. This is only an organization of the national government to help it implement its programs as jay in policies. I-follow up ko man di jay question na dito ni Anthony Cachero. Kasano di regular region administrative kandi ka kasano mat nga regular region the same as administrative region. Ay, okay. Adun sa ti questions dito pa partner. Actually, ado ti questions dito na listeners tayo mo ti si radio. Ngam, kablawan tayo mampay. I-approve ko man ti kablaw tayo. Agbuy-buyan ni tent maker freelancer. May isa nga pastor da ito eh. And from Florence, Italy, Ma'am Brenda Pasio Soriano. And Josie Angel. Nanonood din sa atin. Magandang hapon sa inyo. Oo. Nandyan din si Amom Rod. Kuna naman. May mga question dito pero wala pang hindi related pa sa kwan eh. Sa autonomy. Sige, autonomy muna. Mayor, i-kwatay diyan ni autonomy. Sakbay nga pasabda kita eh. Ituloy ko niya. Malaksig diyay kunak nga. Alaan tayo niya. The powers nga kuma. Which is only possible no ag-autonomiya tayo. You cannot do this during the time nga we are only an administrative region. The example ti powers nga may devolve niya, the power to issue permits ti hydros, mining exploration, development of natural resources, permits for water rights. All of these are being done by the national government. Ngam no ag-autonomiya tayo, we know our own backyard than the national government. Titling of ancestral lands. Sorry for me, maybe many will not agree. Medyo palpak ti implementasyon ti IPRA law because centralized ti implementasyon na. Titling langin. Dito Luanda, forest reservation, paraangan tayo. Inintumot nga forest reservation. That must be devolved to the region. So that we know who are entitled in what are really ancestral land. And then, of course, the revenues nga kolektaan ti other collecting agencies, the NBI, the Land Transportation Examine, 80% shall remain in the region. 20% will only go to the national government. Then, curriculum ti edukasyon, ada bilag tayo to come out with our own curriculum nga haan nga existing curriculum haan nga approved by CHID which we need in the Cordilleras. Example, siguro mountain engineering. Kita nyo ta Marcos Highway. I do not know if you will recall Marcos Highway. Ano nga mariprepare data no kurba ka agreed. I think the engineer na data, with all due respect,
sanay da iti lowlands. Ngam iti mountain, comparing it to what engineer Cannon had done early 1900, nagpintas parag kurba ang taka Kinon Road. Yet, because master na ti mountain engineering. Importante, the empowerment of women, yot ngam dito. The customs and traditions tayo. Ito yata. Limited the time. I will just say this one. It is settlement of dispute, criminal or civil. Masapol nga bigbigan ti national ti gobyerno. Under the present situation, generally, they do not allow settlement of murder or criminal cases. Kada tayo, customary tayo, tradisyon tayo nga uray murder, it can be settled. Ti reason dagiti apo tayo, why? No masettle mo ti dispute, di jay elemento ti panagibalas kasayan unuhang may kat. So it contributes to peace and order in the community. There are a lot more that we will get, no? Ag-autonomiya tayo. Okay. Salut-salut. Okay na po, pagbigyan tayo dito. Question from a viewer. The law calls for autonomy, but it seems since COVID came, the call for autonomy has been put on the side. How do you think will autonomy fit in this time of pandemic? Well, napintas niya. You know, no autonomiya tayo, nga dakdakkel ti bilig tayo, dakdakkel ti pundo nga mala tayo. We have also the resources and the powers to address this pandemic situation. No malagip yo, dito nagsaludsod, we are relying from the national government. Ti ito da nga pundo to address this pandemic. While we still continue to rely from the national government. But no ag-autonomiya tayo, nga naala tayo dagito da, at least it's a big help to us. Kas demot data. Kuma. Tayo can just imagine, de kunak nga mainayon iti agda mga benepisyo tayo, which can fund a lot of the programs of the local government in its development, emergency like pandemic, even calamities. Dati pa, sir. Ni Elvin, siyak di makulak ki Lipanto kat amok nga ado ti resources ti Lipanto. Apay nga hanga kasjay iti progreso nga iti mangkayan kan iti kalkalsada mi ditoy. Napintas nga sa lunsod mo, Barok, amom. Dahil tati injustice that especially Benguet in the other parts of the Cordilleras had been suffering in the past. Apay, nga kasjay. Adot yang nga makamu dito eh. You know, Benguet was once the host of the biggest copper mining industry in Tiro nga Far East. Not only in Asia, entirely Far East. That was at the time of the golden age of Lipanto, dito Ibagbagana. Benguet was also the host of the biggest gold mining industry entire the Far East. Saan lang nga Asia? That was also the time of the golden age of Benguet Corporation. Ngampiman, correct dito, saludsod dito yung anak. Apay nga hanga di muras ti Benguet, hanlang nga mangkayan, Benguet. Apay? Wen, tatiga po na. Al-alain dati balitok, ijay mangkayan, ito'y Benguet, in short, they do not pay taxes in Benguet, they pay it in their central office. Nga in our autonomy bill, na specifically ng kakabil didyay, to correct that situation, amin ngagnig-negosyo dito'y, dagita da kumpanya ti Minas, SM, bangko, ito'y nga bayadan dati taxes da for the income they realize in the operation of the business in our region. Apo, i-follow up ko man the question di Well, sige. so nga, apay nga, nga ron ti bayadan di ti Lipanto laang dito'y probinsya ti Benguet kan dagito'y pay dadakkel nga kwa SM kan nagdadakkel nga kung kumpanya anya ti bayadan dalang nga dito'y Bagyo.
Anya ti baybayadan na kita kasi iti bingget. Okay, manan nya. Iji national wealth taxes kunana ijay local government code. 40% ti national wealth taxes anya 5% of the net gross income. To cite an example, I cited this when in my sponsorship ita autonomy law ijay kongreso. We cite, I hope, agdengdengag dito nagsalot-salot. 1997 to 2001, manuti national wealth taxes ti amin nga kumpanya nga operate iti bingget. Kinmapo yun kinmapo yun, but still, 2 billion. 2 billion ti national taxes da. Now, di ti pagdaksan na, iti local government code, ti proseso, nga iso ti makoriktar ito autonomy, imbis nga diritso da kuma iti mangkayan, uno de bingget di ay sirda, ibayad da amin iti BIR. On or the 15th of May of every year, mapan iti National Treasury, and then, mangisyo ti BIR ti certification nga kastoy ti binayadan dagit nga kumpanya. Tapno de budget for the next year, inayon ti kongreso, iti budget nga maisubli ito'y nagapuan na di ay sirda. Ti problema. No nga nalipatan ti BIR nga nangisyo certification, nalipatan ti budget ngayon nayon, awan nakatutok, haanen nga na itod. Di ti question dita. Iso nga, di kaya tayo nga kuriktaren, nga under the autonomy law, di ay share tayo ti national wealth taxes, nga iso di propose amendment ko di section 290 of the local government code, it should be paid directly to the host government. Nga iso tingkas tayo, hanga pa I will say this one, amuyo tapisa, eksaktong kasyay. Ngam, agpasalamat tayo ako ni Finance Secretary idi ni Apo Ocampo. Idi danong ko din na nagre-react tada tao ti Mayor. Timulong mo't piman na amindar da jay pisalo. Iso nga, di 40% tayo nga share tayo from the taxes being paid at the Luacan Economic Zone, diretson idi City Treasury. Hanga kasi idi, iso nga malagip mo. Adak idi kongresan, ada naurnong nga ngayon international government nga share tayo from the taxes collected from those businesses in the Luacan Economic Zone. Adu dagay detalye, we have all the time ta i-explain ko. I had explained this one when I was invited by the Constitutional Committee composed of the best of elite of the minds formed by Duterte, idikot inapresyar damot, piman. Yun. Okay, at ang ating oras, alas 2:25 na. Ang bilis ng oras, partner, no? So, dako naman tayo sa ating mga listener. Okay. At dati connection na tayo, iti autonomy mayor. Kunana ni 95, autonomy is good. The only problem is how if the Congress will turn down or will not approve our proposal. Are we still vote for yes for autonomy? Of course. Siya ka, ibagak. Dito'y. Personally, talaga nga in my individual capacity, will support autonomy. This is the future of the Cordilleras, especially to you, our children. Da kami, nga ada edad nan, ipalubos ti apo ta maitid ko mga dagos, haan unay nga agbayag, we will be in the departure area. It is for you, our children. Di bagbagan na nga 1995, iso dito again, I said this many times, in many forums. Dito siguradun tayo, iso nga masapol nga, dagito da patpatgan tayo nga congressman tayo. Tutukan da kumadya kongreso, tadi jay, resulta ti consultation dito nga, iso ti nangiparwar ijay draft ti provision, sustain na rin ti kongreso. We should not like to repeat
the blunder that have been committed in the 1990s when Republic Act 67-66 was passed by Congress, they entirely changed the draft that came from us. So ngay dinagsubli kada tayo, kinuntran dagi da uray dagi commissioners di RCC. Diyay, so nga, antay ko ba, ipalubos nga maarami di jay. Jay, kung nanti tata, madi kami ti autonomy, pangalan nyo ti income, pang sweldo nyo ti maestra, pulis. Di explanation tayo, di ka, nasungbatan daytan. Well, They will continue to be nationally paid. May isa nga nang dadaul da idi, during the campaign, ano nga maawatan ti tao. Sige, ag-autonomy kata, ag-buwisto ti manok mo, asom, baboy mo, kunuang mo. Tapno, they will generate income to pay the salaries of the teachers. And that's not going to happen. If we are listening, you read. Okay. Adak de Benguet State University. Dagito da kakabsat nga leftist, dumdumugda. Guro, I hope. Unada. We are for autonomy, man nga kayat dayta. Draft nga ibagbagam. Kunada. Kunak. Amom kabsat ko. There's no such thing as perfect law. Especially with this draft. Right. Good. Thank you. Takunam suportado ka. Ngum no pod no suportado ka. Alright. Itid ko da ito'y draft. Can we give you, let us agree, can we give you 1 month? Dahito nga provision, kunam nga mong kayat, what is your alternative? okay. Nuhaan mo lang nga kayat, agpatenggalang dyan, no, you are not really for autonomy. No one has the monopoly of knowledge. We need the help of everybody. Kitain nyo, again, haan nga gapuno na pintas nga dunggan, ngumhaan mo't nga doable. Let us come out with proposal which is feasible and doable. Isot ikabil tayo. Dita ibagbagad, let us fly to the moon. Dol. Orean anon. Okay. Nagabumat kiniti 3-1 ko na. Kapag kita magmaman, no niya ti line up ni Apo Dumugan, wag subli. Na kayon to nga, akabsat ti sumong batita nung kwa, palubos ti Apo nga. Okay. Kung ano ba tayo, good PM, long time no see, sir. Tanong ko lang, anyang posisyon ti pagtarayam, ta ibutos ko siya. Kung ano ba nito 6? Wala yung tulangan, salamat Apo. Ipanangiturong ti Apo. Ala, rang tayon to di ay rang tayo no umadani. Sige. Kung ano ba ni 2-8, good PM, sirs. Thank you so much, Attorney Dumugan, for the very clear explanation. Lesson review answered. Kung ano. Okay. Salamat mo, Apo. Naimbag nga malam nyo dita, ka Joseph, ka Peter, nangruna kada kayo, Apo Mayor, kan Attorney Dumugan, damagan mi man lang, Apo, tadje car washing, dita sirok, tirangtay, dita teachers camp, dita kayo, Tim Mayor, kan Congressman, iti talong at dekada, iti kami ngagpapawashing. Pati DJ lugan nyo, apay tatang nga impasarada, madama nga nakatugaw, anyang nga gapu, kaasimot dagijay, agsapsabol, ti pagbibiyag da, ti legal. Kunana? Amuyo, uray siya ka, I sympathize with this one. Baka kunadag politika tayo. Nang runay ti tiyempo nga pandemya, adapi man pamilyada de kitaday. Or, no, malagip ko, idi timultulong nga kada kita adapi man idi. Oh. So nga, I hope they can talk with the mayor. No, anya de jay objection. Tamag nga sa gabal, iti traffic de jay. Iti, may sang objection idi. Di pa nakaibulbul lang tirugit iti waig. I think that can be addressed. That can be addressed. At the same time, give them the opportunity to continue to earn income for their families. Especially, I repeat, during this pandemic. Oh. So nga, kunakpi man nga, bapang kumot kitaan idata na kasi da piman mo't. Gusto mo't piman di kwa. They have been there for a long period of time. Oh. Partner, dapat king ni 3252 makapailiw ni Apo Morris Manong Morris imbagta nakita na ka dito TV
Tani pandemic, handa ka nakit-kita. Salamat Apo. Adamot di ay, well, or ano, kasto tayo, awan tayo ti, kuang, idi pandemic nga kunayo, hanlang nga da tao ti mapan agiwarwaras. Hang kung ang kayat mo't nga ti basit nga na iwarwaras, adanagang ko. Basta nakatulong tayo, iti kabailan tayo. Na halos 500 plus kabans ti na Nagabumot kini 1-0. Good afternoon. Nice to hear again our Baguio janitor. Agran ka ba, sir? Anya nga position, iyaman. Kunana. Ti text damin, agsubli kayo. Dahil mat, kasla connected dita, 2058. Adda pa iba iti timpuyog? Ada. So dapat titimpuyog. So, meaning, ada tinamnama. Okay. Dito na Mayor, kunana, anong pagkakaiba ng federalismo at autonomy? Okay. Ti federalismo, ada similarity na with autonomy. Autonomy, well, under the present situation, kadatay lang nga region. Federalismo will cover entire the Philippines. Gamin data federalismo, haan mo nga, hindi mo pwedeng i-implement yan kung hindi muna i-amend yung constitution. Okay. Ang autonomy, pwede nating gawin kasi nakalagay nga sa section 15, article 10 na pwede tayo. That's one. Second, federalism covers all the units of the entire country. Alam mo, yung draft ng Constitutional Committee, meron akong nervyoso sa kwan eh. More or less, similar ijay katayo. Iso nga, nung ma-approveran the amendment of the Constitution, rinispeto damot de panag-autonomy tayo, the autonomy law of the Cordilleras no adda will become an appendix B of the federal constitution. Jay. Nagado de problema ijay federalism draft the federalism constitution because ang gana tata hantay pa nga nakapag-unite. What are the provisions that you will place in a federal constitution? Di mangmangag tayo lang, it's general principles of federalism. But if we go into the details, mind you, nagado nga problema diyan nga ako. Okay, damay sa dito eh. Attorney Dumogan, sir, is there anything in the autonomy provision that will protect our properties from foreign ownership? Madami ng property ang Pilipinas na inagaw ng dayuhan. Perhaps he's alluding to this West Philippine Sea. Well, you know, that's covered by the Constitution. The autonomy law of the Cordilleras will, of course, be under the Philippine Constitution. Problema, siguro, data, if he is referring to the, nohan tayo nga protektaran o reno ada ide constitution tayo nga teritorya tayo di tayo nga protektaran ay that's a different situation. That's a different situation. Kas kada tayo tayo Cordillera nakakabil nga kukwam mapanday foreigner nga mapan nga palpalakpakan mo ala yaman ta na imay ka kasano nga ko din. Okay, alas 2:35 na nagabumunta ito na kini 38 ko na. Hindi na kayo Team Mayor, awan ti demolition dito ipakdal, apay nga mademolish datata. Ay kat ni Apo Mayor mo ati di city pang salud-sudan nyo dito. Awanak mo ten, with your respect. Diba? Wala, salud-sudan da di Mayor tata. Wala, akan ni Mayor nga Morris ti pag salud-sudan da. At ito, kunana. Sige, partner. Ditoy, Manong Morris, what's keeping you busy nowadays aside from your law office? Well, agpa-practice I think I can still share with the younger lawyers little ideas that can help them. Yung
adumot dagiti umay nga ako iso nga we are so busy. Once in a while, kapilitan nga agparangak pa'y dekurti. Okay. Nagabumatay ito na kini 42, no agbalin nga ito na miti Cordillera. How sure nga tumulong pa ila ang national government kat handamatan nga ag-benefit kadagiti resources tayo? Actually, napintas nga sa lunsod, ada ijay provision mo ti autonomy ti ited ti national government. No approve di jayan, di talaga nga lintag dahi nga masapong nga tong palan ti national government. In relation to that question, amuyo, saka, I hope I am wrong. And I said this even in Congress. Apay nga hantay nga makapag-autonomy. Unata nukwa, ada dagay upos binbintahiyan ti national government. I even suspect nga di national government. Handa nga kayat nga autonomiya tayo because that is less madidakan ti revenues nga alalaan da. Umay kada tayo tidakdakil. Iso nga saksakayan da, no ada de agup upos, iso blida kada tayo kunada. Di ninyo kami sisisihin kasi nanggagaling sa inyo yung nag-uupos eh. Kunada, you settle among yourselves. Yun yung isang nakakadelid yan. Sa katotohanan iso nga, lesson learned, pangaasi tayo ta. Let us involve ourselves. Agtitinulong tayo tapno, the message that will be delivered to the national government, we are united for autonomy. Kat ulitik man hindi, sungbat ko dita, awan ti problema iti ti national government, no nagbalin nga lintag, taadan ijay lintag nga, masapon nga tinawon, kasto iti agapu ijay national government. Kastiyay. Okay. Partner, ada ba salso dita? Anya ti may bagayo as a former member of the Presidential Electoral Tribunal, anya ti may bagayo jay kaso ni Bongbong ka ni Vice Lenny. Well, nagregat yung comment because I do not have the first-hand knowledge to the evidences presented. Ngam, saka, they PICOS, and I hope the pending petition with the COMELEC pinpointing PICOS can be manipulated. They will seriously debate and look at the merit of this If you can we get your thoughts then, sir, on using again the PICOS machine or manual this coming national election? What is best? Well, from your own thought? it should be mamodify ko iso pa lang tistang ko when I was in Congress. The voting husto de ka shading laang so that semi-illiterate and senior citizens will not be hard up in writing their candidates. Shading. Ngam ka-important yan. Ito the canvassing must be manual. The people must see how their votes are being counted. That is the big problem with this PICOS. Bobotos ka kunana because nagdepikto. It cannot anymore count. So katanda ti isim na among amuno nya karga na di isim nga so kata. Awanan. Tinabuntog laang iti manual election nga iso ko ma-computerize. The preparation ti election return. Nalpas lang ito'y no local manual election niya. 10 o'clock in the evening, nalpas amin ti canvassing in all the precinct level. Amo tayong tinangabak. Timagbayag laang ijay, the preparation ti election return nalpas lang aruden, at the giant, the board of election inspector, isurat dati kandidato from the president down to the party list, handang tumanon itali dayjay nakanbas ijay election return dayjay kumati makomputerize naka-computerin de format ti election return adamin na ganti candidates no nalpas di canvassing manual ingkod mula ang ide election return siguro before 12 o'clock in the evening it transmit done already transmission electronics
Nga madakop yan, different watchers of the candidates in the parties amudan. In that way, makitam kas ano ti panakabilang ti botos mo. Ang nga sitwasyon nga, ti total registered voters ditoy, 920. Total de botos da, 1,000 plus mo. Ano nga di yan? Transmit tapikos. Kunana ni 105, agot pa yung mayor, no ag autonomy. Maitad da nga ta iti pension, dagitunay da national paid nga retirees. Kat, ada budget na mo't dayta. Oo. Ada budget na nga, pa dayta. Uray kumatata, uray pahante nga autonomy, rumbeng. Amoyo, hindi ada kami di Congress, ti baklag ti pension, I'm talking with the police and the military. Dakkel ti baklag nga handa nga na itid. Iso de rumbeng kuma nga maitid mo't piman dayta. Rumbeng nga maitid. They are entitled, they had already earned for that benefit. Okay. So, ang ating oras sa partner, alas 2:42 na. Ihabol ko na lamang ito. Ano? Meron ka dyan? Okay na to, okay na. Dito na gamin mayor, kat mabasaan tayo amin. Text da, kat uray no niya, text da, basaan tayo lata. Provided nga haanang sa unga dakas niya. Kuna na dito na, adong matinara ni Kwa, tinang ibaga dito, yung 831. Adong matinaramid niya po dumugan dito yung bagyo, ng amno kumandidato, iso naman nga mayor, niya po magalong ti ibutos mi, kuna naman. Ay kat kalintugan nyo dayta. Wan. Tapos kuna naman dito ni 31, kat no illegal structure, hindi dapat nga madimulis mata, kuna na. Kaya magalong kami, kahit pa rin kami, kahit anong gawin nila. Kuna na. Okay. So, dito kat, respetaran tayo amin na kita. Yes. No, ay na diayon. Kuna na dito. Nakapuyak iti social media. O anti kwak. Oh. Attorney, paggawin na online ang halalan 2022 po, dahilan sa pandemya, okay lang ba sa inyo? Well, basta kung mapoprotektahan natin yung talagang credibility ng eleksyon, kahit anong modo, bakit pa? Hindi tayo okay. Kaya ng online. Yung problema sa online, ay hindi pa nga online meron yung maraming nangyayari, di mas lalo kung online. You can just imagine. Only the moneyed people can... Okay, partner. SSS La Trinidad, agbuy-buya da po ka na nimbag ka nung amalumyo. Kastamot po. Maraming nanonood daming nanonood, partner. Sa lahat ng ating programa, ito yung hataw. Hataw yung nanood. Kuna naman dito na ni 142, Sir, orayin tayo pa nga rod ang ma-approve jay bill nga continue ladta titulong ti national sakbeng nga autonomous region tapno sigurado nga hantay nga mabaybayan ti national. Kata isumot. Iso nga ore ag-autonomiya tayo, dagito da nga awaten tayo nga agdama, kas naibagak, element number 2, awan ti maikat. Ituloy tayo nga awaten, manayunan pa'y. Manayunan pa'y. Well, okay. George Gorospe, matuloy ko mati Philam Tournament 2021, Sir Mayor. Tap nagkikita tayo manan. Wala po. Tournament Ay, gold. Nabanggit mo ni Skaya, lagi tayo na dua. Yung gato. Ada dagito nay kunana ni Charo Mendoza, our one and only dumugan of Baguio City. And kay tent maker kunana walang kakupas-kupas si Mayor, parang nasa Chamber of Congress na nag-privilege of speech. Salamat po. Ay. Kuna namot ni Amum nga rod. Good morning, Mayor. Kabang-bangon mo samot ka. Medyo kwalang J-book ni Mayor na nagulo lang. Kuna namot na ito, ano po ang opinion ni ex-mayor sa mag-amang Duterte na for president yung anak? Yung tatay para busy. Baka yung opinion mo pareho din sa akin. Ay, dahil nanonood, partner. Ang dapay kanyang di tanay ni. Nag-video orasan, alas 2:46.
nabasa ta amin. Nabasa ta. Okay, dawatan ta ti ko ni Mayor na baka dapat kahit yung inayon, Mayor. Well, ladim tengmeten ti uras kat alak da ito nga gundaway itintiro nga pamilyak idanon ko kada kayo daytay kablaw nang runa iti dayto selebrasyon iti 34th anniversary iti Cordillera Administrative Region. Sapay kumata iti panangiturong iti nailangitan nga ma itultuloy tayo iti agtitinulong awang kumamapapiktaran iti COVID-19 dagiti naapiktaran iti laing ken tulong na ayat na uminbagda dagiti mutpimusay kuma iranod na iso da biag nga awang patenggana. So nga kada kayo amin ililiwan nga kakailyan nga taga Cordillera. God bless to each and everyone. Happy anniversary in advance to all of us, people of the Cordilleras, on this 34th anniversary of our region. Ada ihabol mo ta, partner. Ada lang dito nay tatakla kakit-kitak lang. Tayo di personal nga number tayo nga nag-text ni Apo board member Pandong. Ay. Kat ko na alidom ka no 2021. ay binasak lang di Basahan tayo amin kasi dyan ka transparent. Pagyamanan na po. Apo Attorney Mauricio G. Dumogan na muminga busy ka. You find time always basta autonomy, you're always there. One text away pagyamanan. Apo, iti tema, iti 34th Cordillera Administrative Region Month on July 15 kat working together towards Cordillera autonomy through green recovery. Tinimbitar nga guest of honor and speaker tayo tagakapusta iti chair nga kat DNR kat ni Secretary Roy Simato. At that will be on July 15. Dito ni Joseph Zambrano ti Philippine Information Agency pagyamanan man ti pinagbuya pinagdangagyo lalong-lalo na dito'y RNG, dito'y Z Radio, tulungan na. Dito na Tirad Pass TV, dito'y Mountain View Cable, siyempre, Facebook, YouTube. Ayan. Kata, Mayor, baka dakit mga kablawan? Well, nakablawan tayo amin ni Sudan. Okay. So, salamat kadagiti amin nga simuporta iti da ito yung programa tayo tatangamalam. Kadagyan ay nag-text, kadagyan ay nang ito di mensahe na sa lahat ng nakinig, sa lahat ng mga nanood, salamat dyan pa siya, Diyos tiyagngina, kadatay amin, pada-pada. May kayong padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Ada iti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinrad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor!
Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad dito sa bahay. Basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad sa ubong may plema. RoboCaf, matigas na ubo. RoboCaf, ubong may allergy. RoboCaf, sa kahit anong klase ng ubo. RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Iyaradi mo na yan. Iyaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule. Iyan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.